بلێتە مەشڤانên هێژاتێ ئاخافتم تایبەتی وڵاتین عەرەبی ئەگەرە ئاساییکردنا پەیوەندیên وڵاتین ئەوروپا لەگەل سووریا هەیە. ئەم دەرباسی دووسێلدۆرف بن شڕڤەکاری سیاسی ئەحمەد عەلیش دووسێلدۆرف میوانی منە. سلااف بۆتە کەکەی ئەحمەد. کەکە ئەحمەد نەها کۆمکارە عەرەبی پشتی دەرباسبوونا سووریا ناف کۆمکارە عەرەبی نەهاژی تێ ئاخافتن و وڵاتین عەرەبی حەول ددن پەیوەندیên ئەوروپا لەگەل شامێ ئاسایی بکن. vêyekê gelo asayî dibîne ev yek dikarî rû bide nirxandina te çi ye? Fermûkekê Ehmed. زۆر سپاس سلااو و ڕێز شتێرەکە جەمال و هەموو تەماشەوانێ کوردستان 24 بێگومانە گۆ ینی ڕێژیمە ئەسەد پشتی شەڕێ 10-12 سال هات نیشاندان بە ئاریکاریە رووسیا و ئەیرانێ و کەسێک و حەزب الله و میلیشیاتێ وەکوێ مەیدانێ بە دەستخستن ئانی و سەرکەت ینی ji ber wilo nerînek wiha heye got baştirî desilat ew berdewam bike ji bo got ev şer û ev mesela henîkê yanî bi xesarek kêmtir em Ewropa û Amerîka diriya Komkara Erebî de wê ji Esed bixwazin got bêjin Eyranê û bêjin Hizbullah ji Sûrî derkevin nehewcî şerrekî غربی دیجی وان ده هندره سوری ده بکن ایجاج بو وی که یعنی لوتکا کمکار عربی جی لسر وی باوریه شرط و مرج دانین پیشا رژیم اسد کا وی کارب پیک بینی یا نا یعنی از باور ناکم اولو بحسانی کاربه ئەسەد دخوازێ گۆ ئاواکردنا سووریا یان نو چێ ببە و ئەف دەولەتێ گۆ پشتگرتیاوێ دکرد پەرێوانتنن نە رووسیا و نە ئەیران و نە حەزب الله ئەم نکارن سووریا ئاوا بکەن پەرێ زێدە ژێر لازمن تەقدیراتێ تالی 400 ملیار دۆلار ji بۆ ئاواکردنێ دەستپێکێ ژێر لازمە کەکەی ئەحمەد نەها سناریو یەکتیا خەفتن دقادین جودا دەدە پلاتفۆرمên جودا دە تێ گوتن ku ئەسەد بمینە lê her wiha biryara 22 pêncî û çariya asayişa encumena asayişa navdewletî were cîbicî kir. Yani ev yek li gora bahweriya te senaryoyeke got dikarî derbasî jiyanê bibe? Helbet ji ber got ev nêzîkahiya got bi Esed re dibînin got yani Esed hey meqûl e got bimîne ji ber got rikberiya wî yani bi gelekî xerabtir wî ewî 1 milyon kuştir heger ew rikberî bê belkî 4 milyon insanê Sûrî bikujin. Yani heta wê derece reşin modêla em bêjin rikberiyê wayê li Bakurê Sûrî li Idlibê û Ezazê hûn dibînin li Serêkaniyê û her wiha li Girê Spî bêçe dikin teغîra demografî siyaseta unsurî kesî nas nakin mehakimtinin yani ev modêla rikberiyê wextê got Gerb yani gihayê vê qenaetê bi xêra vê rikberiyê wê beşar bimîne û ala fikra îmarat bixwe yani berî kêmî mehkê tehnûn bin زاید al yani ewî navberî navbeniya hêzên demokratî Sûrî serkeşiya wê birêz Mezlûm Ebdê û hevdîtînek bi serkirdeyeta Sûrî li wê dekê diplomasî çêkir got tefahumekê çê bibe ji hev fêm bikin Esed û Esed hekim bikin û hinek ji muaredê wana ev civîn mivînin em bêjin rikberiya Erebî menasa
قاهرة ومنصة كك أحمد هروها يعني رخنة لأوبوزيوني تيجرتن دي سد رايا قشتي ده طيبتي رايا قشتي يا لسوريا ورجباي كردستان جي كو أوبوزيسيوني دناف بينا 10-12 سالان ده نكاري ديار بك جو ببا الترناتيفك باش نکاری د قادا دیپلماسیا جیهانی ده یعنی ریج خوابکی نونری خلکی سوریه جی بده قبول کرن یعنی 2023 و نیوه سالی جی در باز بو وکی کو آلترناتیفا کو هی رژیما ایرو یا هی زیده تر استابیله زیده تر پیره تیناس کرن او جو اپوزیونی باشتر لی چاره سریا پرسکره کن دیتنا آتا بکر هلبت يعني ت يعني دسبيكا في توشا غوتسوري تشيبو انجي شرينا فايغو تشيبو شخوان نابي كرنن شورش ابخان نت شورش نظريا وهي نرينا وهي ت برنامج زلال جوي اوبوزيسيوني نهاتي نشاندان والقاس بروبليمي مزن الدرجايا نيف قرني بينجي سال حكمة يك حزب يك بارتي يك سروك ام بيجن حكم كريه بروبليمي نافخوي نتوينن ايكونومينن اجفاكينن كولتورينن نن جدور نزيك يك بروغرامي نبوي تنه بشار الاسد راب ازيروني يعني دكتاتورك هر دكتاتورك دين ورج برولو اره كي احمد هر وها ديتنك هي ياكو دبيجي غاف بغاف يعني غافك بو اندامي كومكارا عربي وانجي هن غافاويتن غاف بغاف باوروبا رجي دكاره سر بكذا گوکار بگلک باشه اوروپا شرط و برجوی و یک جه دموکراتیت دهندری سوری ده فرد بک مافی مروفا به احترام کرن کسی ده حبسات بردن او کسی گو شپر زبونن و دوری ولات خوکتنن و وگرین جیوان بگو رپرسی و دستی خواباوی سروان و تاخر بن شعب وان جارك دن تاخر حبسا یا وان بکو جد يعني وك براكتيكا جو بشار حتى ايرو كريه بملت سوري برزغريكا نتويا كرد جو ايرو وزن كويتشي بوي وك غافات المقوت يعني دهندري سوري قصد واسد ويحكم بكن وهناك جي ركبريا مقبول يا جو تنفن يجو بافكاريا ام بيجن بنديا نابنتويا سركشيا امريكا يعني او كس هندكن طبعا لاو يجي شركه في بيشروجا سوري بجمانه اول بيشا سوري وشرط مرجع اوروبيا ولو بقو قبول بكن وبر باش به سوريا رجي واب خوين واب اجر فمر وبسكن اب خوين بله سپاس یادت کم که احمد دوسلدورف لگلمن